Jape Konsu husikela lembrança bot ida banação Timor-Leste. Lembrança nebe jape husikela maka Timor Plaja. Maske niase iha mehi bot atu haritan segundo plaza iha dolokuan, mai be la realija tambare mata ona nia is moris iha mundu dane. Terça-ne, presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima Rotristi, ratou sentido condolência ba família Matebiang Hotu, hanesang Timoroang Cabelum Diak, Honai ba Timor Plaza, Jape Kong Su, tamba husi kona nia vida iha mundo ne. Presidente CCTL Oscar Lima, ratou lia hirak ne, bastel, iha niaknar fatin terça-ne. Primeiro de tudo, ita sentir rona notícia já que pronto, triste ba ita Timoroan, sa Timoroan. Resto ita sedau kare ni hakara kala hal buat selo kunyo. Ni hatutang Jape Kong Su hari Timor Plaza nebe oras ne sai fatin serviço ba emarihum barihun iha plaza nyelarang maski ne mehi atu hari tam plaza segundo iha dolokuang mai be sedau realiza ni hakotu ona ish moris niang iha mundu. Madalena Horta, Estel News.